Pokret obnove Kraljevine Srbije drži do tradicije. Jedan od simbola naše tradicije je i naša nošnja, kao što je u Norveškoj i Norveškoj. Kad je bila zadnja gej parada, jedan transvestit je igrao oko šipke za prostitutke u Srpskoj narodnoj nošnji. Ono što je za nas frapantno da je to bilo na svim naslovnim stranama i da niko nije reagovao osim Pokreta obnove Kraljevine Srbije. Podneli smo krivičnu prijavu, tužilaštvo je prihvatilo krivičnu prijavu. Drugo, podneli smo 2 krivične prijave protiv učesnika ovih reality showa. Jedna starleta, a to je valjda sinonim za prostitutku, i nažalost u Republici sinonim za brzi uspeh. Šalje se poruka mladim devojkama, ako želite budete popularne, da budete na televiziji, u novinama, bavite se prostitucijom i živećete dobro. Jedna je gazila polunaga srpsku zastavu, druga sa njom brisala zadnjicu. Ono što je također nas iznenadilo da niko nije reagovao, osim Pokreta obnove Kraljevine Srbije, podneli smo krivične prijave, prihvaćene su.